आता पळया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। सुमार 90 कोटी मोडून गोंयांतले सगळे नॅशनल हायवे हॉटमिक्स करपाचे सरकारान थारायला। पणजे ते अनमोड रस्तो हॉटमिक्स करपाचे काम फोंडेच्यान चालू जाले। आमदार लहू मामलेदारान याविषयी माहिती दिली। हो हायवे नॅशनल हायवे रोड आज हॉटमिक्स करपाचो घेतला आणि तातूंत पयलो टप्पो अनमोड ते केरिया खांडेपार जवळ जवळ 18 कोटी, त्याच्या नंतर अर्जुन केरियान टू बाणस्तारी आणि बाणस्तारी टू पणजी अशे 4 टप्प्यांनी ते घेवपाचो ठरयला। सम्राट क्लब इंटरनॅशनलची खासा परिषद पोरण्या गोयच्या ओल्ड गोवा रेसिडेन्सीत झाली। कुमार जुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकारान ह्या परिषदेचे उक्तावण केले। करप्शन जर बंद करताले आम्ही ते बंद करूंक जाय, हे करूंक जाय, विजिलन्सातले हे केले ते तसे करप्शन जावंक शकना। ह्युमन व्हॅल्यूज करप्शन जाता कित्याक, मनशाची परिस्थिती येता कित्याक, चोरी किंवा बलात्कार जाता कित्याक, ह्या गोष्टीचो जर आमी विचार केलो, सामाजिक जर त्या दृश्टीन जर आमी तसो व्हॅल्यूज जर वाडयले, शिक्षण जर योग्य दिशेन जालें, मार्गदर्शन जर योग्य दिशेन जालें जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोष्टी सगळ्यो आपोआप बंद जावंक शकता आनी हें मोठें काम सम्राट सारक्या क्लबान करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। कारण आमी सम्राट हे भावना प्रत्येकाच्या मनात जगपाक जाय, प्रत्येकाक तिका वाडोवपाक जाय आनी ती दुसऱ्या मदीं रुजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय। हे कार्य म्हाका दिसता सम्राटाचें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा। टुगेदर फॉर ताळगाव ह्या संस्थेन नाताळ नखेत्रा करपाची सर्त घडोवन हाडिल्ली। या सर्तीक थळाव्या तरणाट्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो। टुगेदर फॉर तालिगांव organized the Christmas star competition. In all, 17 groups took part. Competitors put in a lot of effort, and all the stars were fantastic. We gave away 3 main prizes and 5 consolation prizes. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। GSAT-14 सॅटेलायटाक घेवन भारताचे GSLV D5 सॅटेलायट आंध्र प्रदेशाचे श्रीहरिकोटा तळावेल्यान आयतारा यशस्वी मार्गाक लागल्या। हे पयलीं 2010 2 फावट इस्रोची ही मोहीम फेल गेल्ली, एकदा रद्द केल्ली। हो सॅटेलायट टेलिकम्युनिकेशन, टेलिकास्टिंग आणि टेलिमेडिसिना खातीर वापरतले। हे यानाचे क्रायोजेनिक इंजिन पुराय देशी। भारतान हे मोहिमेचेर 350 कोटी खर्च केला। पळयात इस्रोचे हे यशस्वी इतिहासीक मोहिमेची कांय खिणचित्रां। A close look at the L40 strap on the base route, -9, 8, 7, 6, 5, 4, L40s have ignited, 2, 1, 0, +1, vehicle lifts off, vehicle lifts off, +4, +5, चारों स्ट्रैप ऑन के प्रज्वलन के पश्चात सेंट्रल कोर जो थी सॉलिड इंजन वो भी इग्नाइट कर दिया गया है और ये प्रक्षेपण सीधा आकाश की ओर अपने अनुमानित पथ पर। You can see the majestic liftoff of GSLV after confirming the L40 performance. S139 is ignited, the vehicle going majestically through the atmosphere. हेलो बिल्कुल बिल्कुल ही हम सबसे महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा में हैं जब सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इग्नाइटेड। हाँ, जब प्रथम चरण को अलग विलगित कर दिया गया है और द्वितीय चरण जो है वो प्रज्वलित हो चुका है और इस तरीके से जो S139 स्टेज अपने L40 उसको देख पा रहे होंगे आप, उसको अलग होने के साथ ही हम लगभग 165 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं और हमारी जो वेग है उस समय 2.5 किलोमीटर पर सेकंड की हम 86 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।